Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho kano kanya tujye guhera mu gihugu cya Tanzania, aho perezida w'iki gihugu Samia Suluhu yategetse ko inyubako zose ziri muri Kariako zisuzumwa. Nyuma y'isenyuka ry'igorofa mu gace ka Kariako gaherereye i Dar es Salaam ni mu gihugu cya Tanzania, perezida Samia Suluhu Hassan yategetse ko hakorwa isuzuma ry'inyubako zaho zose. Tariki ya 17 Ugushyingo 2024, perezida Samia Suluhu yavuze ko abantu 13 ari bo bapfuye ubwo iyi nyubako yasenyukaga, abandi 84 barakomereka. Samia yasabye minisitiri w'intebe kuyobora itsinda rigenzura inyubako zose ziri muri Kariako kugira ngo hamenyekane niba zubatse neza, mu rwego rwo gukumira indi mpanuka yakongera kuba hariya muri kariya gace. Uyu mukuru w'igihugu yasobanuye ko inyubako zasenyutse igikorwa iperereza, kandi ko abapolisi bazakusanya amakuru yose y'uburyo yubatswe akazatangazwa ku mugaragaro, hanatangazwa ingamba zibaza cyangwa se zizaba zafashwe. Perezida Samia Suluhu yagize ati tuzakomeza kugezwaho amakuru y'ubutabazi na minisitiri w'intebe, kandi twihanganishije imiryango yose yagezweho ingaruka n'ibi byago. Guverinoma ye yemeje ko kwishingira abakomeretse bose bijyanye n'ubuvuzi, inamenye neza ko abitabye Imana bashyinguwe mu cyubahiro. Ni Imena official ku makuru agezweho kano kanya, nizera ko wakomeje kugenda abanogera. Reka tujye no mu nkuru zirebana n'ubutabera, aho tugiye kujya ku nkuru igira iti akomeye ko tujya ku nkuru y'ubutabera. Reka duhere kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yababajwe n'inkunga European Union yemeye guha ingabo z'u Rwanda ziri muri Cabo Delgado. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yababajwe n'inkunga umuryango w'abibumbye, umuryango w'ubumwe bw'i Burayi wemereye ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Iyi nkunga ya miliyoni 20 z'amayero yemejwe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bigize European Union ubwo bahuriraga mu nama y'i Buruseli mu Bubiligi kuri uyu wa 18 Ugushyingo 2024. European yagize iti uyu munsi inama yemeje gutanga inyongera ya miliyoni 20 z'amayero yiyongera ku bufasha bwari busanzwe binyuze mu kigega cya European Peace Facility mu gukomeza gushyigikira ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda mu ntara ya Cabo Delgado mu gihugu cya Mozambique. Igitekerezo cyo guha ingabo z'u Rwanda iyi nkunga cyaje muri Werurwe 2024, ariko ibihugu birimo Ububiligi byagerageje kugikumira bubishingiye ku birego bishinja u Rwanda gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23 urwanya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibihugu biri mu Bufaransa n'Ubutaliyani byagaragaje ko ubutumwa bw'amahoro muri Cabo Delgado budakwiye guhuzwa n'ikibazo kitavugwaho rumwe cyo ku burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igitekerezo cyabyo cyarumvikanye kirashyigikirwa. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu wa 19 Ugushyingo 2024 yatangaje ko nubwo iyi nkunga yemejwe, hari ibimenyetso bigaragaza ko u Rwanda ari gashozantambara kandi ngo rwarenze ku mahame ya Loni. Ni amagambo iyi minisiteri isanisha n'ibirego guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo gufasha M23. Ibyo guverinoma y'u Rwanda yabihakanye kenshi, igaragaza ko idafite ishingiro kandi ko biri muri gahunda y'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwo gusunikira amakosa ku bandi. Iyi minisiteri yagize iti Minisitiri Teresa Kayikwamba Wagner yavuganye na Philippe Brochen uhagarariye Ububiligi mu karere ka Afurika k'ibiyaga bigari, wamusobanuriye ko Ububiligi bwifashe mu gutora iki cyemezo. Ibiganiro byimbitse bizakurikiraho i Kinshasa hagati yacu na European Union n'ibihugu biyigize. Iyi nkunga ya European Union yemereye ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado ikurikiye indi ya miliyoni 20 z'amayero yayemereye mu Ukuboza 2022 nyuma y'umwaka n'amezi 5 zitangiye ubutumwa bw'amahoro. Ni amakuru agezweho kano kanya.
hano ku Mena official, nizera ko amakuru akomeje kugenda abanogera mu by'ukuri. Reka tuve kuri ino nkuru twerekeze ku nkuru zijyanye n'ubutabera. Turera kuri iyi ngiyi ivuga ko urukiko rwategetse ko Sarongo afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Urukiko rw'ibanze rwa Nyamata rwategetse ko Rurangirwa Wilson wamenyekanye nka Sarongo afungwa iminsi 30 y'agateganyo kuko hari impamvu zikomeye zituma ukekwaho ibyaha akurikiranweho. Ubushinjacyaha bwari bwasabye urukiko rw'ibanze rwa Nyamata gufunga uyu mugabo iminsi 30 y'agateganyo kubera ko hari impamvu zikomeye zituma ukekwaho ibyaha akurikiranweho, birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, guhimba inyandiko mpimbano n'iyemezandonke. Bwari bwagaragaje ko bukiri gukora iperereza kuri ibyo byaha, cyane cyane ko hari ibirego by'abamurega bwari bucyakira. Ugasanga rero kumufunga by'agateganyo byahagarika igikorwa cy'ibyaha, ikorwa ry'ibyaha kandi ntabangamire iperereza. Icyemezo cy'urukiko cyasomwe kuri uyu wa 19 Ugushyingo 2024 kigaragaza ko hari impamvu zikomeye zituma Rurangirwa ukekwaho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya n'iyezandonke, ariko ko nta mpamvu zikomeye zituma ukekwaho icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano. Rwategetse ko Sarongo akurikiranwa afunzwe kuko ari bwo uburyo bwonyine bwatuma adatoroka ubutabera, ntasibanganye ibimenyetso cyangwa ngo abe yatera ubwoba abamureze. Urukiko rwagaragaje ko kumurekura bishobora gutera abatanze ikirego gutorongera kuko baba bumva ko nta butabera bahawe, cyangwa uwarezwe akaba yabishima hejuru, bityo ko yafungwa ari nabwo uburyo bwiza bwatuma imikorere y'ibyo byaha akekwaho ihagarara. Rwibukije ko impande zombi zemerewe kujuririra icyemezo cy'urukiko mu gihe cy'iminsi 5 urubanza rukimara gusomwa. Ubwo Sarongo yaburanaga yahakanye ibyaha byose aregwa, asaba ko yakurikiranwa ari hanze. Mu by'ukuri ni inkuru nziza cyane, ni inkuru ibabaje Sarongo cyane wamenyekanye, ariko reka tujye no kuri indi nkuru irebana n'ubutabera ivuga ko abasore bagera kuri 2 bakurikiranweho kuba bakoze icyaha bafite uruhare mu rupfu rwa Olga Kayirangwa barekuwe. Fred Nasagambe na Jideo Gatare bari bakurikiranyweho uruhare mu rupfu rw'umukobwa witwa Olga Kayirangwa, bivuga ko yapfiriye mu nzu yabo, barekuwe. Amakuru yizewe igihe afite nuko aba basore barekuwe ku busabe bw'ubushinjacyaha nyuma y'uko bugaragaje ko nta bimenyetso bihagije bibahamya icyaha. Umuvugizi w'inkiko Harrison Mutabazi yabwiye igihe ko ubushinjacyaha bwabisabye kandi biri mu bubasha bwabo. Iki cyemezo kije nyuma y'umunsi umwe urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rutegetse ko aba basore bakomeza gufungwa by'agateganyo kuko hagikorwa iperereza ku byo bakurikiranyweho, cyane ko hari impamvu zikomeye zituma bakekwaho icyo cyaha. Nasagambe Fred yakekwagaho icyaha cy'ubwicanyi biturutse ku bushake. Gatare Jideo Junior we yakekwagaho ubufatanyacyaha muri icyo cyaha. Kayirangwa yari umwana w'imfura mu muryango, yitabye Imana ku 26 Nzeri 2024. Ni urupfu rwatunguranye kuko rwabaye ubwo yari agiye gusura aba basore, bikekwa ko ariho yaguye nubwo hataramenyekana icyamwishe. Gatera Junior na Nasagambe Fred bahise batabwa muri yombi, kuri ubu bari bafungiye mu igororero rya Nyarugenge nyuma y'uko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rutegetse ko bafungwa iminsi 30 y'agateganyo mbere y'uko barekurwa. Hano dusoreje amakuru twari tubafitiye, twizera ko mukomeze kugira ibihe byiza cyane kandi byuzuyemo umunezero.
batarakanda subscribe nicyo gihe kugira ngo mukande subscribe, hanyuma tujye tubana mu biganiro tugenda dushyira buri munsi, by'umwihariko amakuru aba agezweho mu Rwanda no muri aka karere. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane, bye.